میں طرف سے تمام مشرکین مسلمانوں عید مبارک تقبل اللہ منا ومنکم ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل ركوعنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کن سزاوار. بیش بہا درود و سلام درود و عظمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن فضل تو احسان فضل و کرم شامل حال کہ تم رب کائنات دیت آز اس یتنس عیز پٹھن جمع گژھن توفیق. اللہ تعالیٰ سن رحم تو کرم کہ یم رب کائنات اس ماہ رمضان پت آز بوڑ بار انعام کرتا. اللہ تعالیٰ ونن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دپن یہ ماہ رمضان بدل آسن اخ انعام اخ امس مسلمانس. یہ اخ خوشی اخ امس مسلمان سن خاطر یہ اخ امس ٹریننگ کورس اخ یت ماہ رمضانس اندر سٹھا سختی دن باوجود دہس پھاکہ کشی دہس کام آسن کرن باجر رلاون کارپینٹر لیسن یا بدل کان ڈیوٹی اندر دہس کام کرت پھاکہ پھت تریش دام دن چون مسلمان اللہ تعالیٰ سندس اذنس پہ اللہ تعالیٰ سندس حکمس پہ اللہ اکبرس پہ کرن سحری اللہ اکبرس پہ کرن اختیار برابر روزن پابند اللہ تعالیٰ سندس حکمس تتھے پٹھن یت پٹھن حکم آو کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف اور برابر چھ مسلمان پابند روزن. اللہ تعالیٰ ایتھ امس انعام دیون ات ماہ رمضان کس ات سختی یسن تج تراوی اندر سختی تج ماہ شبس اندر سختی تج شب قدر اندر سختی تج معتکفن اعتکابس اندر سختی تج بظاہر معتکفس تکلیف واتن ماہ رمضان اندر ات اعتکابس اندر ات سختی شس پروردگار دپن پرواہ مبر میانہ بندہ رب چھ کرن اعلان اللہ تعالیٰ چھ کرن اعلان انعام دمے ات عیز ہندس موقع پہ مسلمان سن خاطر چھ خوشی عید منافق سن خاطر چھ ماتم عید مسلمان سن خاطر چھ خوشی عید منافق سن خاطر چھ ماتم عید اور مسلمان سندس چہرس پہ گژھِ آسن برابر شام تامت پگہ تامت گژھِ برابر مسلمان سندس ات رویس پہ آسن خوشی ہند آثار. میانو مسلمان بھائیو خوشی کت پٲٹھۍ مناو ؤلِو بہٕ ونو تۄہہِ اسلام کیاہ ونان خوشی کت پٲٹھۍ چھِ مناوٕنۍ. برابر چھِ خوشی مناوٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ کریو اوترٕ تہِ شب قدر اندر بیان مےٚ ویاو اوترٕ تہِ
کہ شب قدر چھن مناویں کہ اٹس ناٹ ٹو دی سیلیبریشن یہ چھن سیلیبریشن خاطر کہ اسلام ون شب قدر کرو سیلیبریٹ اسلام ون عید کرو سیلیبریٹ شب قدر ژھاڑیں شب قدر ژھاڑیں عید سیلیبریٹ کریں عید متعلق یہ کرو سیلیبریٹ یہ خوشی منائیو بلکہ مسلمانوں تہند خاطر آئی زمو خوشی فراہم کرنے بلکہ بہ ون اکھ گئی ٹریڈیشنل عید بیاکھ گئی ٹریڈیشنل خوشی بیاکھ گئی ریلیجیس خوشی ٹریڈیشنلس اگر تشریح کرو سہ گئی یم زن نوروز آسان سہ گوٚو یُس اَسہِ خاندر آسان سہ گوٚو یم بچہ زیون بچس فلان چیز فلان چیز بچہ آو پاس میٹرکس 12th ڈاکٹری خاطر MBBS کورن کوالیفائی یہ اکھ خوشی دنیاوی خوشی یہ خوشی مناؤن تہ شریعت جائز اور یہ خوشی مناؤن تہ اسلام اجازت دِوان بیاکھ گئی ریلیجیسلی چھ زٕ عید کران عطا حضرت اللہ جل شانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ گئی عید الفطر تو عید الاضحیٰ کاشر پٲٹھۍ ونوس اکھ گئی عید الفطر لۄکٕٹ عید بیٚیہِ گئی بٔڑ عید عید الاضحیٰ مسلمان گژھن یہ خوشی بار بار مناوٕنۍ مسلمان گژھن یتھ دوران خوشی مناوٕنۍ خوشی کِتھ پٲٹھۍ مناو صبحن گژھِ مسلمان تھوٚد ؤتھِتھ گۄڈنٮ۪تھ فجر کرُن ادا فجر ییٚلہِ أمۍ ادا کٔر یہِ گوٚو کامیاب گۄڈنٮ۪تھ ہارنو أمۍ شیطان یہ گوٚو کامیاب أمۍ دیُت برابر رمضانُک سُہ ٹریننگ پیریڈ وۄنۍ دُنیا کِس فیلڈس اندر اور مائی شواز کس فیلڈس اندر دیُت تٔمۍ ہٲیِتھ کہ اہن حظ آ رمضانس اندر کوٚر مےٚ ٹریننگ کورس پوٗرٕ وۄنۍ چھُس بہٕ تیار برابر کہوٲنی رٮ۪تن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یوٚتامتھ بیاکھ ماہِ رمضان یی توٚتامتھ چھُس بہٕ تیار یہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ اسلامس پٮ۪ٹھ پکنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ أمۍ فجر کر ادا تمہِ پتہٕ کرِ غسل یا کرِ فجر برونٛٹھٕے غسل مسلمان کرِ سران باضٲبطہٕ طور بچس تہِ کرِ سران اور پننس پانس تہِ کرِ سران اور باضٲبطہٕ گژھِ مسلمان امہِ پتہٕ رُت لباس لاگُن رُت لباس ؤنِتھ کیاہ گوٚو یُس گرس منٛز ساروی کھۄتہٕ عمدہ لباس آسہِ ییٚلہِ خاندرس آسان چھُ گژھُن مہراز سالس آسان چھُ گژھُن باضٲبطہٕ طور چھُ لاگان رٕتۍ پلو رُت ڈریس کوٹ پتلوٗن لٲگِتھ چھُ گژھان قمیض یزار لٲگِتھ چھُ گژھان صدریا لٲگِتھ چھُ گژھان مگر یتھ حکم کوٚر یہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتھ عیز ہندس موقعس پہ ہٲیِو خوشی یتھ عیز ہندس موقعس پہ لٲگِو رٕتۍ پلو یتھ عیز ہندس موقعس پہ لٲگِو رُت خوشبوٗ أسۍ مسلمان چھِنہٕ اتھ عیز ہندس موقعس پہ یمن سنتن پہ عمل کرنہٕ خٲطرٕ تیار مےٚ کٔرۍزیو معاف أسۍ چھِنہٕ سنتن پہ عمل کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ مےٚ ووٚن گۄڈے مسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ خوشی عید منافق سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ ماتم عید اور مسلمانو اتھ معاملس اندر گژھِ مسلمان خوشی ہُنٛد اظہار کرُن رٕتہِ لباس سۭتۍ بچہ گژھن رٕتۍ پٲٹھۍ شور و گل کرٕنۍ رٕتۍ پٲٹھۍ شریعت کس تابع شور و گل کرٕنۍ شور و گل کرنُک مطلب کیاہ گوٚو بچہ گژھن گِنٛدٕنۍ ٹرافیز آرگنائز کرُن بلکہ مسلمانو اَسہِ چھُ آمُت وننہٕ کہ تُہۍ گٔژھِو کرٕنۍ آرگنائز رٕژ پارٹیز اتھ عیز پٮ۪ٹھ مسلمان اگر کانٛہہ پانہٕ ؤنۍ دوس بناوُن چھِ دپان أسۍ گژھو چکرس آز کیلس کھوٚوُر أسۍ ہسا گژھو آز پُٹھیر ناگ کوئی پرواے نہٕ اگر شریعتس تابع چھُ اجازت دیُتمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دپان بہٕ ہسا ٲسٕس بِہِتھ آنگنس اندر حجرس اندر مےٚ وٕچھ سوڈانٕکۍ کینٛہہ صحابہٕ سب نیبرٕ کنۍ ڈانس کران رقص کران مےٚ ووٚن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ تہِ حظ وٕچھا یہِ تماش بہٕ تہِ حظ وٕچھا یِم سوڈانٕکۍ صحابہٕ سب کیاہ کران دپان رخسارس سۭتۍ رگو رخسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٔتۍ کِنۍ روٗدۍ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٲسۍ وٕچھان یہِ تماش سوڈانُک یِم زن صحابہٕ سب ٲسۍ رقص کران ڈانس کران کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ اجازت دیا ہے شریعت نے توٚتامتھ یوٚتامتھ شریعتس تابع چھُ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حوالہ کران بیان دپان أسۍ ہسا ٲسۍ گرس اندر اور مےٚ آسہٕ أنۍمٕژ کینٛہہ گٮ۪ون واجنہِ گرٕ اور یِم ٲسۍ گٮ۪وان اورا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپُن شرم چھے نا گژھان عائشہ ژےٚ برونٛٹھ کن چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھےٚ گٮ۪ون واجنہِ تھامژٕ برونٛٹھ کن دوٚپُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا بکر آز چھُ مسلمانن خوشی ہُنٛد دۄہ آز چھُ مسلمانن عیز ہُنٛد دۄہ أسۍ گژھو یتھ خوشی منٛز بھرپوٗر شموٗلیت کرٕنۍ بھرپوٗر شموٗلیت کرٕنۍ شرم چھِ تِمن خٲطرٕ یِمن یتھ عیز ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ تہِ نس آسان چھِ تالہِ پٮ۪ٹھ نہ مسلمان گژھِ آسُن خوشی ہُنٛد موقعہٕ مسلمان گژھِ آسُن خوشی سان ادبہٕ سان رٕتۍ پٲٹھۍ مگر اکھ کتھ کرٕ بہٕ بیان میانیو عزیزو یہِ چھُ تۄہہِ سرٹِفکیٹ کورس آز یتھ عیز پٮ۪ٹھ آز یتھ عیز پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ آمُت حُکم کرنہٕ قد افلح من تزکا
कामयाब गो सोई कामरान गो सोई यम जन तकवा कर इख्तियार यम जन परहेजगारी कर इख्तियार यम इख्तियार कर सोई फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म आप करन माह रमजान पे ती हुक्म माह शवाल पे बल्कि ती हुक्म बाकियन रेतन पे मुसलमान गस पन्निस पानस पे पन्निस पानस साम हेन कोशिश करें कि क्या बुझ सा मैं तैयार क्या मैं रेडी हूँ क्या गोसा ट्रेनिंग पीरियड पर तैयार क्या सवै नमाज पढ़ने खतर तैयार क्या सब जमात नमाज पढ़ने खतर तैयार क्या मे अंदर दो तहज्जुद जज्ब पैदा इस में तरावी अंदर पैदा गो बल्कि बहुत सोत्र फरमावन मे वोन ओत्र ति शब कदर अंदर तम ब्रोट ति हजरत आयशा सिद्दीका फरमावन रदी अल्लाह ताला अन्हा दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में तरावी पढ़न और गैर रमजान भी तरावी पढ़ते थे और ये माह रमजान मज योत के बल्कि गैर रमजान ति वो ट्रेनिंग पीरियड इतनस मस्जिद मज हेचन अम पे हुक्म कर घर ती ट्रेनिंग पीरियड पकन ब्रोट कुन अम पे हुक्म मुसलमानो हुक्म आमुत कि ईद हंदिस मौके पे रूठों को मनाना ये बहुत बड़ी बात है रूठों को मनाना बहुत बड़ी बात है चे पोप नाराज चे बेन नाराज चे बोय नाराज पितर नाराज चाहे तुम वात नोई तकलीफ जामे अहले हदीस पुशरू पे ऐलान जामे अहले हदीस पुशरू पे ऐलान मेरे अजीज तुम्हारी ईद कबूल नहीं है चाहे रमजान कबूल के ये तामत नमिस पफि पन्ने मलाल दारी चल रहा है पन्निस पितरस पन्निस बोयस मलाल दारी चल रहा है फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफा हो जा मेरी मजलिस से टॉयलेट फरमावन और ये फरमावन अब्दुल्लाह बिन मसूद दफा हो जा मेरी मजलिस से दफा हो जा मेरी मजलिस से दफा हो जा मेरी मजलिस से तमिस पफ नाराज तमिस मोज नाराज तमिस पितर नाराज तमिस मोल नाराज सह गो दूर मे मजलिस मज तमिस इजाजत दिवन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईद सुन पैगाम मेरे अजीजो और यम ईद सुन पैगाम ये दिवन क्या गरीबन हूं ख्याल थाउन इन गरी यो थायक साथ सिन कर्म थायक रनित गर फलान चीज तो फिस्तान चीज बगर खाए आठो कस्मो कंदी तो कुलचे आसन मगर हमसाय फाक अफसोस मेरे अजीजो अच्छा फरमाउन ये इस्लाम से सटा अजीम रिलीजन इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस एंड हार्मनी इस्लाम अजीम रिलीजन इस्लाम वो खुशी मनाई मगर कत पे टास पटास न क्यों मेरे अजीजो बंगोल त्रावन सत टास पटास सत रक्स तो गेवन सत बल्कि हुक्म कर ये मज करियो फमल यतीम फला तखर वम्मस साइल फला तनहर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमन हुन थयो ख्याल मिस्कीनन हुन थयो ख्याल मोडन हुन थयो ख्याल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन बगैर कास्ट क्रीड बगैर अगर च वुशन चुक चची हमसाय हिंद चची हमसाय बट चची हमसाय ईसाई तो यहूद कोई परवाह नहीं है ज़कात मुझते के मस्जिद युस वनन ज़कात में हको न गैर मुस्लिम मस्जिद मेरे अजीज मौलवी सभा गोड़ कर पन्नस इल्म साम हेनच कोशिश चची इल्म बराबर मेरे अजीजो लड़ाइस में हमसाय खातून लड़ाइस में हमसाय मोंड यतीम कोर यतीम बेनी यतीम बोय और अम पता गैर मुस्लिम कोई इजाजत कि बह त्रावन बेदून यह यतीम कोर यतीम मोश यतीम बेन मोंड मोश इस्लाम दपन दपन अम सुन ख्याल थाव अतन आव वन फामल यतीम फला तखरस अंदर मुसलमान हूं ख्याल थो ना हमार सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन चाहे कमिज सुन चाहे कत बरादरी से ताल्लुक थावन हनफी छा अहले हदीस छा देवबंद छा जाल डिग्री छा इवन यम जमात सुन तम जमात सुन कोई परवाह मुसलमानो मुसलमान सुन थयु ख्याल अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम मुसलमान च मुसलमान बोय मुसलमान तो मुसलमान च पान वो नमत माज अशामुत हुक्म करना थाव अकिस ख्याल अकिस निश रोजो महफूज मुसलमान निश रोजन मुसलमान महफूज अम पत आव फरमावन कि यतीम सुन थयु ख्याल मिस्कीनन हुन थयु ख्याल अस ये फरमो अल्लाह ताला मेन रबा अस करो हुक्म अस कर तो हुक्म अस क्या करो माह रमजान अस कर तो हुक्म अस कित पट करो पन्ने रोज पाक ओड़ा हुक्म ज़कातुल फितर करो अदा वो इस्लाम कित पट हेचनावन सेलिब्रेशन मेरे अजीजो इस्लाम वन रंग मथिव इस्लाम वन टास त्रो इस्लाम वन बंगोल त्रो
Islam shouldn't want to job the way. There are more than 4,000 religions across the globe. 4,000 religions near about global pattern, world pattern. Magar youth amnu wall, shanti wall, sukoon wall, rebirth ranuma Islam ushne koise. Youth amnu wall mazhaba ushne koise. Youth amnu wall dina ushne koise. Musliman daban aisa celebration az. Anas kya karu taast reva naz na. Kya karu dance karwa naz na. Kya karu raqs karwa naz na. Kya karu sharab cheva naz na. Tel kya karu charas cheva naz eshamonu charas. Tel kya karu es padam masjid naz Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Islam us dabas naz asman tawaz ekit badhas karo panun mal pak. Allah Taala farmawan aur daban yetiman hun thav khayal. Zakat kar ada. Aswaran jiz naz asman ekit bad karo panun mal pak. Daban sadqa kar ata. Yat mahi Ramzan sandar Eid andar balki farmawan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daban yel Eid namaz is karan ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boinge saj divan ijazat boinge saj divan hukum Bilal radiyallahu ta'ala daban is waqt sa tot Bilal gasa majan indis kuma sandar balki pata is pan gasan Muhammad Rasulullah alhamdulillah majan te benem balki maaj te beya zyad karan ada maaj te beya zyad karan ada daban is Muhammad Rasulullah az asan utay path mardan kun jamaat bazair ch mardan asan broh biolar masjid andar falan cheez ast fistan cheez asandar magar majo benyo az hayne utay broh mardan panun pan balki kana maza is dur karan panne maj ya maza is har karan panne maj yos majan chanda sasan tes karan ada janabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balki garios asan akshun hamsay tes divan balki garios asan kah cheez hamsay tes divan balki farmo Ali radiyallahu ta'ala anhu. The bias, hey Ali, you should take buzmut waka just for the remembrance. Mustay yaad dehani us koshish karan. Ali radiyallahu ta'ala anhu is waranda has pattern on us brand has pattern khawan. Zaitun telas mein Dubai ishq hun chot wishki yaswanan ji wishki hun chot is khawan Dubai. Aur Ali radiyallahu ta'ala anhu is farmo hey Ali, chi kya karani yaad aaj khushiyat mauqa chi kya karani hai. Tumne laysa eedun labisal jadid liman labisal jadid innamal eedu liman khafa bil waid. Eid chantamis yem zeb tan ko rut libas ish ak tariqa Eid manaunu magar hame matlab go nahi bishid Eid chantamis yem roz go Hazrat Allah jalla shanahu jalla zikrahu jalla jalaluhu balki Eid und aakhri paygam karbo bayan muslimanon und aakhri paygam karbo bayan Islam ka aakhri paygam is day se main bayan karna chahta hu ki musliman Islam is religion of peace, Islam is religion of peace and harmony. Yet is in this mauqas pattern hum ye पैगाम देना चाहते हैं उसरू के इस स्टेज से कि इस्लाम में अमन का मजहब है। इस्लाम जो है लफ्ज़ सलम से निकला है। सलम मतलब सलामती। वो मुस्लिम नहीं है जो फितने और फसाद चाहता है, वो मुस्लिम नहीं है जो दुनिया में तफर्रुक देखना चाहता है, वो मुस्लिम नहीं है जो दुनिया में लड़ाई और झगड़ा देखना चाहता है। इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस एंड हार्मनी। वी वांट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड, वी वांट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह इन द वर्ल्ड। इस पुष्प के स्टेज से मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान अमन का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है। हमें इजाजत दी गई है वलक़द कर्रमनाहु या बनी आदम, कि बनी इंसानियत पे, बनी नवा इंसानियत पे करम कीजिए, इज्जत कीजिए उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने आदम की इज्जत की। बल्कि तयशु फरमोमुत अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस आलमीन रब मुसलमानों हुंदियो रब ने परवरदिगार से मुसलमान हुंदियो तो रब के। मेरे भाइयों गौर करने की बात है। वलक़द कर्रमनाहु या बनी आदम, ए बनी आदम तय पट कर अल्लाह ताला करम इदे पट करियो इज्जत गैर मुस्लिम इस पट से मुसलमान से इज्जत छु करन, इदे पट कर इज्जत गैर मुस्लिम इस पट से पन्ने मुसलमान बोय छु करन। इस आखिरी इस पैगाम मुसलमानों, मुसलमान छु को इस तकलीफ बात ना उनके। इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अशन इवन इजाजत दिन हमें इजाजत नहीं दी गई है कि हम सड़कों पे नमाज अदा करें। मैंने अक्सर देखा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इमेजेस आती है कि मुसलमानों ने इस पे सड़क पे नमाज अदा की। कोई इजाजत नहीं देती है शरीयत कि इस पढ़ो सड़क अंदर नमाज। इस इस्लाम ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी ताकि तकलीफ गश्तवात मुसलमान। वो इस्लाम लड़ाई और झगड़ा की कहाँ इजाजत देता है। अल्लामा इकबाल रहमास तो बेस ईज मुतल्लिक करता है इस पयाम बयान
عیز متعلق کرتا ہے حکم کے بیان علامہ اقبالن کور لگ بھگ عیز پہ کوئی شعر بیان مگر اخ نظم اخ لیشن دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گوہر شوال کے چندرس علامہ اقبال دپان اے شوال کے چندرا دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گوہر اے تہی ساگر ہماری آج ناداری بھی دیکھ مسلمان کا تعاون لوگمت یہ توہی تہ پتہ تہ مے تہ پتہ مسلمان چھن حنفی بوئیس پتہ کی نماز پڑھنے خاطر تیار حنفی بوئی چھن اہل حدیث بوئیس پتہ کی نماز پڑھنے خاطر تیار عیز ان پیام اسی مسلمان روزن نم تماز مسلمان روزن ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر اللہ تعالیٰ سن کرو دعا پروردگار ایمیت بستی اندر بھی ہمار تمن شفا پروردگار ایمیت مجلس اندر بھی ہمار تمن شفا ربی کائناتا ایمیتن حاضر بھی ہمار جنوت انسو اندر تمن کر شفا پروردگار ایم گر حاضر بھی ہمار جنوت انسو اندر تمن کر شفا پروردگار ایم یت بھی ہمار تمن شفا پروردگار مسافر بھی ہمار تمن شفا پروردگار مسافر بھی ہمار تمن شفا پروردگار یم سفر سندر بھی ہمار تمن شفا پروردگار یہ عالم اسلام سندر مسلمان بھی ہمار تمن شفا پروردگار کوٹھیر سندر پشر سندر خصوصاً کان پروردگار تمن سارنی کر شفا عطا پروردگار میے موج نوئی پہ بیمار مام بیمار پروردگار شفا کرو کتا ربا شفا کرو کتا ربا یمو سوال دعا کرم شفاعت خاطر پروردگار شفاعت کرو کتا ربا شفاعت کرو کتا ربا شفاعت کرو کتا ربا بے روزگارن کراز روزگار عطا اللہم انی اسألک رزقا طیبا اللہم انا اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا پروردگار بے روزگارن کر روزگار عطا ربا بے روزگارن کر روزگار عطا ربا بے روزگارن کر روزگار عطا ربا موزور درن کر تمن نڑن برکت پروردگار موزور درن کر پونسن برکت پروردگار موزور درن کر پونسن برکت ربا دواشی کرن سائنن زراعتن کر برکت ربا سائنن باغن کر برکت ربا سائنن باغن کر برکت پروردگار سائنن باغن کر برکت پروردگار امسائی مواج کوری بینے ہوئی کی وہی تیتے پڑھن کنواری پروردگار تہند خاندرک سانس کر پروردگار تہند سانس خاندرک سانس کر ربا تہند خاندرک سانس کر میں کرمت واری ہاو دعا ربا بے اولادن سوز اولاد ربا بے اولادن سوز اولاد واری ہاو سوال دعا کرمت پروردگار تمن بینن کر اولاد عطا ربا ربی حولی من الصالحین ربی حولی من الصالحین اولاد صالح کرو کتا ربا اولاد صالح کرو کتا ربا یمن اولاد چھ تمن بناو تم صالح اولاد ربا یمن اولاد چھ تمن بناو صالح اولاد پروردگار یمن اولاد چھ تمن بناو صالح اولاد ربا یمن اولاد چھ تمن بناو صالح اولاد ربا یمو مغفرت خاطر کرم دعا یمو سوال دعا کرم مغفرت خاطر ربا مغفرت کرو ربا مغفرت کرو امیت بستی اندر گزرے میں ربا مغفرت کرو ام کوٹھیرس اندر گزرے میں شانگ سے اندر اسلام آباد اندر بلکہ عالم اسلام اندر گزرے میں ربا مغفرت کرو کتا ربا مغفرت کرو کتا ربا مغفرت کرو کتا ربا مغفرت کرو کتا ذاکر احمد کھٹانا صاحب دیوان مسجد پاکس ربا مغفرت خاطر کریو حض دعا ربا مغفرت کرو تمن ربا مغفرت کرو تمن ربا مغفرت کرو عبد الرحمن ڈاگا صاحب کوٹھیرک تو عبید اللہ ڈاگ صاحب ام سن نیچو تی دیوان حدیث دپن دعا کر میانہ پروردگارہ مغفرت کرو میانہ پروردگارہ مغفرت کرو محمد افضل وانی صاحب تم سن بوئی تم سن نیچو یہ عامر افضل وانی گزریو میانہ رب العالمین مغفرت کرو ربا مغفرت کرو ربا مغفرت کرو بے دت دعائی مغفرت قدر ساس ربی رب العالمین مغفرت کرو ربا مغفرت کرو عبد الغنی باقلو صاحب شبیر احمد ماتکو صاحب شبیر احمد باقلو صاحب علی محمد وگے عبد القدوس وگے صاحب عبد الرشید بٹ صاحب عبد السلام بٹ صاحب محمد رجب گنائی صاحب ناصر احمد ماتکو صاحب کوٹھیرک پروردگارہ مغفرت کرو رب العالمین مغفرت کرو ناصر احمد ماتکو صاحب مول غلام نبی ماتکو ربا مغفرت کرو ربا مغفرت کرو ربا مغفرت کرو آصف رمضان صاحب فادر محمد رمضان وگے صاحب رب العالمین مغفرت کرو ربا مغفرت کرو ربا مغفرت کرو بے یم تہ مرشد گئی پروردگارہ تم ساری مسلمان یمن کانٛہہ چھ دعا کرنس پروردگارہ تمن سارنی کر مغفرت پروردگارہ تمن سارنی کر مغفرت رب العالمین تمن سارنی کر مغفرت اس صدر صاحب گزارش کرن کہ ترائن گوڑ خاتون نیبر صدر صاحب کہتے تم ترایا خاتون
خاتونن چھ یوان گزارش کرنا تم نیرن 5 منٹن نظر تم پتہ نیرن باہر رب العالمین سے دعا کرن پروردگار یم دعا مشد گئی ربا یم دعا مشد گئی تم کر قبول ربا یم دعا مشد گئی تم کر قبول ربا عزت کراتا ربا عزت کراتا ربا جشنا فرمامو تو دی الملک من تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء ربا اشتیانی دربار فقیر ربا اشتیانی دربار گداگار ربا اشتیانی دربار نوتوان حضرت موسیٰ علیہ السلام مردانہ سے گزارش مہربانی کرت بیتا پتھر گڑ دی ہمان نیرن ربا اشتی چانی دربار کرن گزارش ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربا اشتی چانی دربار فقیر اشتی چانی دربار گداگار وہ یہ خیر اس عطا کرت پروردگار دے سور شیز منظور پروردگار یہ اس عطا کرت سور شیز منظور میری رب کائنات اس کر خیر عطا اس کر بلائی عطا ربا اس کر بلائی عطا پروردگار اتنا شدی بو اور آؤس میں پہ نظر مسجد شریف کی میٹنگ کن میں کو بڑا دل خوش واللہ مسلمان گئی مئی مسلمان گئی گھر تو بولا آسن مسلمان گئی جذبات بولا آسن مگر جذبات کسی نرم طبیعت اندر آسن یہ جذبات لڑائی تے جھگڑے مسلمان گئی جذبات آسن اخلاق سان ادب سان میں پہ مسجد میٹنگ کو نظر یمی میٹنگ دس مسلمان پروردگارہ خیر کرس ربا دنیا سے واتنا اس خیر آخرت اندر واتنا اس خیر بیم مسجد یہ سادن یہ مسجد بنو پروردگارہ تمن سارے کر قلم قدم سخن درہم کرو مدد رب العالمین پرت کن لحاظ کرو مدد ربا پرت کن لحاظ کرو مدد تماما کر پروردگارہ مدد یہ مسجد اندر لول برن پروردگارہ تمن بر لول ربا یہ اعتکاف اندر سن بوئی پروردگارہ تمہد اعتکاف کر قبول ربا تمہد اعتکاف کر قبول کوٹیرس اندر چاہے پشرس اندر یا کن تی جائے دنیا اندر پروردگارہ تمہد اعتکاف کر قبول پروردگارہ تمہد اعتکاف کر قبول رب العالمین سائیں تراوی کر قبول سائیں نماز کر قبول سائیں نماز کر قبول پروردگار سائیں وطر کر قبول ربا سائیں زکاة کر قبول سائیں صدقۃ الفطر کر قبول ربا سائیں عید کر قبول ربا سائیں تمام دعا کر قبول ربا سائیں جائز حاجات کر روا ربا سائیں جائز حاجات کر روا ربا نوجوانن پٹ کر پڑی حفاظت ربا نوجوانن پٹ کر پڑی حفاظت ربا کوئرن ول پردہ پوشی ربا کوئرن ول پردہ پوشی نوجوانن ول پردہ پوشی پروردگارہ یم یتی بیمار تمن شفا ربا یم یتی بیمار تمن شفا یم عالم اسلام اندر بیمار تمن شفا ربا یم یہ حاجت تمس کرتی روا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. मैं तरफ से तमाम मुशरिकीन मुसलमानों ईद मुबारक तकब्बलल्लाहु मिन्ना।